Dobry večer, poštovani patrače, witajcie u novej emisiji Dobry večer Vojvodino. Dneška večer budeme bešedovat za najchodzacim festivalu Novej ruskej narodnej špivanki Ružova Zahradka, kotri še otrima na nedjelju 2. marca u studiju M u Novim Sadze. Zdodnjeme še i nadaskele pobednicki kompoziciji za prošloročnih festivaloh, a teraz zobačme, jak izmisti sme vam porihtali za dneškajšu emisiju. Predstavíme vám jednoho z našich poznatých agronomov Michaila Katonu z Ruského Kerestura, ktorý mal značnú úlohu u formovanju prerabiackých kapacitetoch u agroindustriji u opštini Kula. U tej oblasti posle toho čustovali ako človek, ktorý na svojim terenu. U emisiji za mladih Čas i mladosci hotni se opatric prilog o konkursu za novoho predsjedatelja organizaciji Pakt Rutenorum, o upisu do okremnoho vybrankovoho spisku za hlasanje za nove zvolanje nacionalnoho sovitu Rusnacoh i drugi interesantni temi vjazani za mladež. Na nedjelju 2. marca u Novim Sadze u studiju M budze otrimane 24. festival Novej ruskej narodnej špivanki Ružova Zahradka. U jakej fazi prihtovanja i Čišicko ide po planu, dneška večer budeme bešedovat za Zlaticu Njaradi, odvičateljnu redaktorku programi na ruskim jeziku Radio Novo Sadu i Ahnetu Timko, muzičnu redaktorku festivala. Dobri večer, vitajte. Dobri večer. Evo, najpočneme od konkursa. Konkurs rozpisani ešte prešloho roku za tohoročnu Ružovu Zahradku. Keljo kompoziciji stihlo na konkurs i keljo sme hodni vidzi na nedjelju. A konkurs rozpisani ešte u novembru mešacu. Znači, mi vše počiname u istim terminu, vše šitski utorjaže vš čas. Međutim, to je jedna određena procedura. Znači, konkurs rozpisani u novembru, tirval po počatok januara toho roku stihli 24 kompoziciji, co sme še aži spozivali, ozda pretože 24. Ružova Zahradka, ta i 24 kompoziciji, to sme tak povjazali, že to tak je daco krasne, to co še nam slučelo. Festival organizacijno, dovam že už ekipa kotra rihta tot festival skroz porihtana, porobene, šitsko tak, jak sme vyplanovali. Keď sme počínali pred 24 rokami Ružovu Zahradku, ja думам, že nikto z nás nedumал, že ona bude tirovat steljo i že prerošne do takov festivala, jaki je. A naiste naša hiža Radio Televizija Vojvodini može biti zadovoljna, že máme teljo moci i žadanja i vytirvalosci každi rok otrimovac festival. Jedan festival uopšte nije lehko ani napravic, ani ho otrimovac, ali ja mušim povesti, že rukovodstvo našej hiži rozumi to tu našu potrebu i máme potrimovku od njih u potpolnosti, bo kad padrime cali tot festival z vekšej časci finansuje prave radiotelevizija Vojvodini, znači ona finansuje i otkup kompozicijog, i tekstog, i aranžmanog, i vyvodzenje špivačog, i prihod na probi, vyhodzenje CD-a, takže думам, že naiste treba, že by sme boli ordi, keď už máme to tí 250-260 novi ruski narodni špivanki, a netka zna vecej, že keľo to. I ja думам, že tot festival treba, že by žili dalej i že to práve toto, co sme žadali podzeliť po festivaloch, na ktorým festivalu co bude, hej. Konečno sme še porazili, že u radioteleviziji Vojvodini, u studiju M, budu vyvezeni každi rok novi ruski narodni špivanki, a na Červenoj ruži zabavni i zecinski. Znači, to podzeljene i to tak, ja думам, že naiste pravic festival u studiju M i každe kto učašnik na tim festivalu vidi, že to je jedna profesijna robota, gdje še robi i u profesijnih studijah, i so snimateljami, i so z orkestru, i so s producentami, i naiste, že polni šitski kapaciteti naša hiža nam dala na raspolaganje i Ružova Zahradka bude bar svina na nedjelju. Vareli ste, že še na konkurs prijavili 24 kompoziciji. Kto bol zadluženi za selekciju tih kompozicij i keljo na nedjelju budu vyvedzeni? To roku imenovana komisija 5 člen imala.
Zoran Drakula, Vladimir Sirč, Zvonimir Kočiš i Đura Budinski. Oni dostali тут матеріал, котрий стигнув на адресу радija za konkurs Ružove Zahradki i vybrali sme 16 kompoziciji. Međutim, ne znam keľo dahto zna i či vošlo do javnosti, že budeme mať na niecelju 15 kompoziciji. Нам ще кожен рік направить деякий проблем, котрі мусимо так рішувати 2-3 дні перед тим, як почне фестивал. То ще не було до один рік, да не máme, як би ми подали деяку бригу, котру мусимо рішити. Так ми мали češku odluku, kompozicija prešla na konkursu, špivač už bol, chodil na probi i toto i doznali sme, že jeden tekst nie to autorski prava, že bi naš lizel i že postupok u proceduri, znači mi museli pre tekst kompoziciji zňať jednu špivanku, takže toho roku bude nie 16, ale 15 kompoziciji. Dobro, ali taki festival vymáha i obsjažni pririchtovanja, sigurno, že on bude toho roku zapametani i po tim, po čim jeszcze budu zapametani pririchtovanja? Ne znam, nije velike rozliki keď se rozdumuje o tih festivalov, co za nami. Še može zapametati najbrže po takih novih osoboh, kotri beru učast u festivalu. I toho roku máme, da povem, debitantoh. Takže še zjavljuju zapojeni mladi osobi, kotri pravijo tudi perši kročaji na muzičnej našej estradi, sceni. Da povem, máme toho roku mladih Ivona Hnatko, ona z Horvatske, na Červenoj ruži osvojila nagradu za najkraši glas prešlog roku. Ana Rimar, Lidija Kuhar i ще западни имена, teraz не знам да не ви хабим. Uglavnom, pametat će budze po tim, že ja bi osobnje také vidvojela, že mješe vidi, že tohoročna Ružova Zahradka ošvižena zo staršima špivačami, co kontra. Še sme poteraz mali staršu generaciju, ljebo tih už dobre poznatih interpretatorov i zvičajno gdje pojedni mladi vyvodzač še zjavel. A toho roku uglavnim mladi, s tim, že Miroslava Daždiju i Eugen Nađ špivaju za tako jednu mlaču ekipu, tad uvom, že i to jedan prosto simpatične i interesantne, že to oni ošvižuju praktično tot festival. Davaju to tu ozbiljnost, da povem, co što dotika interpretovanja. Evo, máme na hodu opatric i nješkajšu probu, naša kamera zaznačila. Kjer taki probi vi cerpni za všetkých, co nastupaju na Ružovej Zahradki? Ja domam, že bars vyčerpajú osoby také, ako co povedzme naša Tatjana Kolesar-Gojić i Aneta, kotri keď počnju so sprobami, znači keď to počne 6 dní alebo keľo, oni tam celý deň, bo s orkestrom robi dirigent Zoran Drakula, hej, keď še rozčitujú aranžmany i všetko, ale so špivačami. S každým špivaju, s každým rozšpivuju, probuju, doma provadzaca grupa zo s njima okreme za špivac. Znači, oni dva angažovani ne se u potpolnosti maksimalno. Hoće, ja mušim naglašiti, že cala organizacija festivala i toto, co robi Ahneta i Tanja i co robi ruska redakcija i radija i televiziji, to nigde nije u opisu našого robotnog mesta. Naše roboti, to nije naša robota. Zato smo mi tu zanjati u radioteleviziji Vojvodini. Znači, mi toto robime z dobre izeki, z entuzijazma, pretože žadame, že bi to ostalo, coška zaznačene. I šitski to tu dopoljňujúcu energiju, kotru maju, žadaju prenijest na špivačov, na tih mladih. Ja varim, že konječno še nam pospišelo napraviti to tu zmenu i že sme mladih uvedli, bo ja patrim to ti mladi, kotri prihodza každý deň. Oni žijú zo stotu Zahradku, to nam bolo i cilj. Sme še bali, že kto to bude, kto to prevežnje, keď prejdu to ti starši špivači, kto to bude. Bude Ružovej Zahradki sigurno i nadalje, zato že to ti mladi
žiju za tu заградку, вони у стварі горді, že su tu, вони ще перший раз da хто od njih streta, že jak to vypatra jeden profesijni studio, jak to hrad za profesijnu orkestru, jak to toto, i u stvari oni to žadaju. Ja думам, že bi bilo išće veci špivačov, mladih, kad bi bilo veci kompoziciji. Pravi to proces, často ľudia, ktorí neupúcení do toho, nie jasno im, jaký to postupok, že by od jednej špivanky došlo do špivača, kotri vecka interpretuješ písňu, ali to naiste bar zvažne i jaka špivanka i jaki interpretator, či je u tim iskusni, či nije iskusni, jaki mu opsjah glasu vokalnog. Znači to naiste jedna kompleksna, Zlatka govorila, kompleksna robota, nie zavišljamo od jednej osobi i kad ljude zboku patre da kedy su možda uzroščarovani pre, ne znam, nie pačaše im da jedni špivanki ili budu maju, že bi to da kto drugi mohol i tak, to ja však hovorim, treba to, kto sudzi o tim, da i pozna su tu situaciju, a na koncu najprobuje také da se vytvoriť ta uvidzi sam. Znači, mi šešitski radujeme to dostatnji večer i bar sme podsešeni i ščešljivi, že še to odviva, ali robota kolo toho, a nikus nie lehka. Govorili sme, že znači, predstavio nam še 15 novih interpretatora, budeme imati 5 novih vývodzačov. Kto nam še toho roku predstavi u revijalnej časci? Toho roku u revijalnej časci nam še predstavi Miroslava Dažliju, naša poznata interpretatorka i pisateljka tekstov. Mirama na iste každej ružovej zahradki 2 teksti najmenje, keď môž po konkursu dom, že by mala i veľo veci, zato že jednostavno za to ti roky som obačela, že kompozitore hľadajú jej teksty, očihľadno, že jej teksty špivljivi, abo ľahčejšie im na to ti teksty komponovať. I už veci roky zo Zmiru vozíme prehvarky, že by še prilapela jednej takej roboti i ja i pozekovno, že ona toho roku naiste prilapela to, co bude u revijalnej časci, ne zname, ani mi, to je jedna taka, da ne bude tajna za všetkých tých, kotri budu patric, ali Mira obdumala svoju čast programi, ja думам, že budeme mať i co vidic, i co čuc. Na počátku sme všetky zložili, že festival má 4 časci. Tak. Počíname z výstavu. Hej. Jak i každého roku. Jak i každého roku. Što 4 časov za festival i mi už dosť dlhý čas nemenjame formu festivala. Probovali sme toho roku rozdumovať, že co by sme mohli dať, co už premeniť, že by nebolo monotónne, alebo co. Ale jednostavno tot festival taký, aký je, nevidíme, že co by tu mohlo premeniť. Stalo i toho roku tak. Tiež musím nahlášiť, že by mi ljubela, keď by naši živitelje Studija M vypočitovali to, že na 19:30 minuti še otvera výstava. Bo obično počas výstavy, abo publika už šedzi u sali, da njestovi zaberaju mesta, abo išće nje stiguju. Думам, že kad už prihodite na jedan taki festival, već ka vas modlim všetkých na 19:30 minuti, že biste prišli na výstavu. A toho roku budeme mať naiste, ja думам, že výnimkovo dobru výstavu, konječno posle velikih rokov svoje maljunki predstavi pani Helenka Kanjuhova zo Zveterniku, nam všetkým dobre poznata maljarka. Ja думам, že ona calu sebe unjesla do tej výstavy, naiste žada, že by še predstavila takým švetlje, jak se ju poznáme. Ja думам, že zaslužela njeljem katalog tot kotri bude na tim, ali i že bi mala veljočislenu publiku. Znači, na pol 8, abo na 19:30 výstava, na 20 hodin, tiž mušim naglašiť, že ne čekaše nikoho. Na 20 hodin i radijski, i televizijni, i internet prenos počina, pretože mi robíme točno na čas. I modljela bim publiku, že bi vošla do sali na čas, že bi sme neškripali zo zvermi, bo to už tak počne. Budu vyvezeni 15 nove kompoziciji, potim bude 15 minutova pauza. Počas tej pauzi bude hlasanje, znači to ti kotri pridu do Studija M, oni dostanju hlasatski listok, a to ti kotri nas budu sluhati sprej gradija, abo patri sprej televiziji, oni najvežnju pred sebe ruske slovo, zato že u ruskim slove treba, že bi višol hlasatski listok,
Znači, budu mať pred sobu kompletni glasacký listok i budu vidjeti, bo nje muša zapametat, že ktora im še špivanka najbarže pa će letiti či to číslo 3 či 5. Znači, i glasaju na standardni telefoni, na direktni telefon Radio Nového Sadu, majú v ruskim slove napisane na inje. I popri toho budeše glasac i prek SMS poručenjoh, znači na 4 petički, jak i po toti roki, napiše se tekst Ruzova i číslo kompoziciji kotre še vam pači. Toho roku ne budeme glasac prek internetu, pretože domam, že realnejša slika glasanja uopšte caloho festivalu, keď to toti u sali i totico na telefon, že bi sme nemali posle toho dejaki tam pričini, že za toho še veljo glasalo, to tim teljo dala, bo organizoval še, abo domam to ti reality show i kojaki jak še glasa, takže sme probovali to spraviť tak, da še glasaljem na toti 3 sposobi. I posle toho normalno, jak to sme zvykli, 4. čas, u stvari posle tej 3. časti prehlašovanje pobjednikov, znači fahovi žiri nahradzi najljepšu kompoziciju, aranžman, tekst i interpretatora, a publika nahradzi špivanku. A to tu špivanku treba znati, že nje dobiva nahradu ljem to, co špiva, ali ju dobiva, dzeljaju rovnopravno i kompozitor, i tekstopisac, i aranžer, i špivač. Znači, ta nahrada publiki še dzelji na 4 časci, znači štvero autore jeste i kompoziciji, i oni ju dzelja to tu nahradu publiki. Budu vyvezeni na perša nahrada žirija i nahrada publiki. I potom šitski ideme, hej, do hola studija M dolu, gdje bude organizovani koktel. Razdumovali sme o tim, že či to hodno toho roku, hej, mož, šitski žiju za tu ružovu zahradku, ja god i po teraz. Znači, ja mušim poveć, že postali sme jedno cirkularne pismo našim stajemnim sponzorom i mušim im podzirkovati šitskim, a že tim co už u penziji, oni i dalje žadaju pomognut, možem poveć, že hej, najvekšu čas iz Radio Televizija Vojvodini, pomohni, može biti da koho zabudzem, ali naj mi prebači Nacionalni sovjet Rusnacov, poslednji statni zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacov, novinsko vydavatelj na kiža Ruske slovo. Máme tu potom pan Julije Jedelinski i pan Drotar, oni jak penzionere, ali išće vše učestvuju, hej. Potom máme Super Mix, Pekaru Makaji, máme Ljubicu Tirkajla Zož Đurđova, Marinko Dudaš Zož Đurđova, Perširas máme sponzorov akcionerske društvo Ruski dvor, hej, oni Srimci vino, máme Elemira Raca Zoz Kerestura, ne znam či sam, Petro Mudri Zoz Petrova Radinu, znači je sponzorov i dalje bude koktel, gdje u stvari druženje toto našo, normalno cala koruna šitskoho toho, že vidze i cede. Dziękujemy wszystkim sponsorom. Chciałam sam się pytać, że która kompozycja zażyje u narodze z waszego iskustwa? Czy to ta, którą jury prehlášal za najlepšu, či publika? A to co publika. Dobre, to glas ľudí, ktorí sluchajú. Znači, zvyčajno nahrada publiki naiste označuje smak ľudí, ktorí sluchajú, ktorí neobterhovaní s muzičnima dakima pravilami i kriterijumimami, ali baže i toto su na perše uho. Znači, laički, kad sluhame, već kavše nam do uhok i do šerca, skoro i vojze to. Međutim, jest momenti kad će jak da povem, iste dumanje mažiri i publika. To u stvari optimalno. Povedal netko i žiri kto toho roku? Žiri, znači máme taki osobi kotri naiste od struki, od fahu svojho, to Vesna Kesić-Krsmanović, dirigent operi Srpskog narodnog teatru, Suzana Groz, dirigent horu Harmonija u našem društvu u Matki Novosadskej, Olena Puškaš, muzični redaktor, i Olena Segedi Zožđurđova. A za tekst mam Irina Muhardi-Kovačević. Znači, 5 ženi davaju sud. Hvarali sme, že ošviženja na tohoročnej Prebać, ja mušim teraz konstatovati, že tak máme 2 Tanja, ja, Zlata, ženi. I žiri ženi.
interesantno. Bude udatna. Sigurno. Sigurno bude dobra ružova zahradka, tak. Musíme še hvaliti ako sami. Osvježenje na tohoročnej zahradki to, že imame novi vizualni patrunok, Hej. novi logo, hej, kto ho roba? Tak to od Vloni počalo toto, že coška bi premenic, nije predivno, že coška bi premenic, a našo dizajnere z radiotelevizije Vojvodini Vloni ponukli jednu ideju i bula tak baš jako ješenjska ruža na povolanki, ta ljudi mali komentari, že nije dobre. Že nije dobre, že to zatle muši bud ruža, tak, že Simonida z dizajnu tu z televiziji toho roku napravila, evo tu máme povolanku, ja ne znam či može kamera vidjeti tu povolanku, jak vipatra, a bodaj ja vežnim do ruki, da veš. Znači, dizajn novi i karakteristične toho roku, co karakteristične, že ružova zahradka ma každý rok svoju farbu. Znači, každý rok máme všetko da bude jednej farbi. Toho roku odrezali, že bi to bula červena, jer teraz krašnje vidno, nova ruža z oznotu, dakle spremenjeta, i všetko bude červene. I plakati, i katalogi, i povolanka, i CD bude všetko červena podloha. Jaka bude narok, ja ne znam, no, ali vše, to ti mladi, kotri učestvuju tu u organizaciji festivala, oni odrezuju, že jaka farba moderna. Ta oni već kad tako odreza, že jaka toho roku to červena, i dom, že všetkým bude po zeki, bože, zašljem červena. Ostava nam ljem povez istre na koncu, že všetky to ti, kotri ne budu u možljivosti priznanja za do studija M, maju možljivost patric to na televiziji i sluhati na radiju. Naša televizija, i na internetu. Naša televizija bude direktno prenošet na drugi programi i direktno na radio Novi Sad. I treba všelijak povest to, že ljudi patra ružovu zahradku i že všetky to ti kompoziciji kotri še vyvoza od tih 15 sigurno holjem 10 še budu sluhac, bo vidno povinčovanko co še dava povezme na radiju, hej, že zažlim to. Hej, špivanki zažiju i ljudi zečnije ih sluhac čuc, takže keď máme vinčovanky, povedzme to najljepše meradlo toho, že kega su popularni. Evo dok... Ja išćeljam s tem dodat, že číslo špivankov, jak še spomla po terazu, 100 ružovu zahradku, 309. Jaj. Znači, bilo bi 310 da išla to ta 16. Takže krasne číslo. Jedan bohati muzični fond ostava Radio Novomu Sadu, šedijak i televiziji, i dumam, že ružova zahradka bude žizi dalje i všelijak, bo už vše veci mladi uključujeme i do organizaciji, i zečnje oni to robija, povedzme naša Ana Marija Ranković, ona kompletno toto zos Maksimu, zos više bula sam povez jedan od sponzorov i Maksima Graf, zos Petrova Radinu, za drukovanje šitského toho materijalu, znači to už konča mladi už drugi rok, i ja dumam, že to so šitskim dobre, že to tak, i co mi najmilše toto, že sala studija je vše polna. Ja to še nazvam, že bude tak i toho roku, hej, všetkých žadam povolať, že by zasljem prišli podeliť so nami tot krasni večer, bo mi veľo trudu uložili, že by on vypatral tak, jak bude vypatra, za naiste toto ružova zahradka bude bardzo dobra. Ja vam dziękujem. Mi u predluženju posluhame da skela muzični numeri z prošloročnih ružovih zahradkov. Žena rosa ješenjice, či moj mili dom prize, čka moja, či pobočka, či zarmuci očka. Šeja hoja, mila moja, nehod vosa, vortu rosa. Šeji hoji, mili moja, vi njeho cela, tepince, šeja hoji, mili nje ljubela. La 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 la. Moji milenki, odsud veliki, kad popije puska ljepika, kad su mu tebi krasna, jak bizdočka jasna. Šeja hoja, mila moja, nehod vosa, vortu rosa. Šeji hoji, mili moja, vi njeho cela, tepince, šeja hoji, mili nje ljubela. La 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 la. Merkuj, merkuj, skaranjiku, pričaj kad se primuri, nam se treba
Šemekovac, ljubiš ti Bandrovac. Ženo moja, čom dohanjaš, čom me robiće nahanjaš, ja robim keće zacmi, u kačmi su dacmi. Šeja moja, mila moja, njeko dvosa, vodu rosa. Šejhoj, mili moj, ja bi njeko cela, Stetice, šejahoj, mili nje ljubela. Marim, rejte štam, sama sebe radi davam. Zanili porci kučki, posanuje ručki. Šeja moja, mila moja, njeko dvosa, vodu rosa. Šejhoj, mili moj, ja bi njeko cela, Stetice, šejahoj, mili nje ljubela. Šejhoj, mili moj, Šimna rosa ješanice, šamoj, mili domutice, Šimoj, ko znaš da sam mi prašnje žitku cene. Šeja moja, mila moja, njeko dvosa, vodu rosa. Šejhoj, mili moj, ja bi nje crpela, Stetice, šejahoj, mili nje ljubela. Laj, 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 laj. Levonko, levonko, červena ružičko, pre tebe do studnji, pre tebe ljubovi, pre tebe jedina do studnji skočim ja. Pre tebe ljubovi, pre tebe jedina do studnji skočim ja. Mihalku, Mihalku, najkraši Pećaru, nie skakaj do studni, bo studnja široka, bo studnja hljiboka, a nie znaš plivac ti. Bo studnja široka, bo studnja hljiboka, a nie znaš plivac ti. Levonko, czy czujesz lewonko, Michalku, czuję o Michalku, serdeńko, jak bije serdeńko, tik-tak to, jak durka tik-tak to. Nie dopuść lewonko, nie dopuść sarnioczko, na mnie ljubomre. Polož mi levonko, polož mi pustočku na čolo horuce. Polož mi levonko, polož mi pustočku na čolo horuce. Nie możem, Michalku, nie możem, dušičko, bo nemam chustočku. Dala som druhomu, dala som ljubomu, dala som naše se. Dala som druhomu, dala som ljubomu, dala som naše se. Chustočku, vežni mu chustočku. Milenki, weźmie mu milenki. Serdeńko, bo bije serdeńko, tik-tak to, bije nam tik-tak to. Bije nam tik-tak to.
Poljoprivreda u našej državi už decenijami služi za očuvanje socijalnog mira i hoće država u Peradacu zrobiť zljepšat stan u najvažnejšim konare srpskoj privredi, rezultati nje brz vidno. Da kad je u povojnovej Jugoslaviji poljoprivreda mala važnu ulogu u obnovi žemi, a 70-ih rokov naša poljoprivreda bola u najvekšej ekspanziji, keď zo z fakultetov vyhodzeli agrarni fahovci, ktorí veľa pomohli u progresu. Šedujúci príloh bude pošvecený jednomu z našich najstarších agronomov i jeho zdohadovanjoh o dakedišnjih, ne tak poveme, perspektivnih časoh našej poljoprivredi. U predluženju emisije budemo emitovati emisiju za mladih čas i mladosti, prez kotru vas bude voditi moja koleginja Ljubica Feča. V 60. rokov prešlého veku juhoslovianskej poljoprivredi počalo rušať najlepšie. Počali sa hasnovať nové fajty žita, poznejšie prišli hybridi kukurici i drugih rošlinov, nove produktivnejší fajty statku, počali sa hasnovať štučni hnoji, súčasnejšia mechanizacija i mini sredstva. K tomu, naši fakulteti počali produkovať z poljoprivrednih fahovcov, ktorí prenošeli naukovo znanja, bez ktorých pri progres nebol taký obačljiv. U habi tih novih školovanih fahovcov bolo i naših rusnacov, ktorí tiež žali účasť u rozvoju poljoprivredi, a vjedno z ostim še i sami volali rozvivali. Jeden z najstarších naših agronomov i Michal Katona z Keresture. Ja poljoprivredni fakultet u Novim Sadze zakončal vješenje 1971 roku, 4 roky, jak som upisal, dakle celkom poriadne. I môžem povedať, že od nejakých 860 inženjerov poljoprivrednej tehniky, ktorí za 50 roky diplomirali na Novosadským poljoprivrednim fakultetu, ja 30. na spisku diplomiranih inženjerov poljoprivrednej tehniky. Perša ozbiljnejša robota mi jak inženjera u tim fahu bula, keď som u pririhtovanju pripravnickej roboti dobiru zadaču vianalizirati mašinski park tedišnjeg poljoprivrednog kombinatu Perši Maj i predložiti politiku daljšovog formovanja mašinskog parku. Z ohľadom, že bol švíži v znanju, ostorožno provadzao všetko, co se slučuje v oblasti poljoprivrednej mechanizacije. Toto pripravnická robota, po jeho slovoch, bola fundament dimenzionovania mašinského parku kombinatu u šľidujúcich 20 rokov, a on ju i neškačova. Neodluho je povolaný do vojska, a keď se vracel, vybran je za rukovoditeľa služby za plán i analýzu, a s ohľadom, že na fakultetu dostal široké obrazovanie zo svelih oblastov poljoprivredy, toto položenje mu naiste odvitovalo. U tedišnji čas mi počali obdumovati, že jak rozvíjať poljoprivredni kombinat Perši Maj. Prihodzil srednjoročni plan od 75. 6. roku. Tedy sme u Keresture už mali zavedzený veľký samodoprinos 15-ročný, ktorý počal odrucovať jednu pristojnú masu peniežoch, takže my zo poljoprivredného kombinátu Perši Majše u dobrej míry uključili do tých struktúroch pri mesnej zajednici, či do komisiji za investiciji, či do sovitu mesnej zajednici i nošeli sme toti roboti na vybudovi perše vodovoda u Keresture, drahoh u Keresture, poznejšie telefonske mreže i drugih infrastrukturnih objektov. Takže rukovodstvo kombinatu opredzeljelo za rozvoj statkarstva, švenjarstva i hovedarstva. Već kad sme obdumali, že bi še Slatini okolo Kerestura u daskeljoh fazoh pretvorili do ribalovoh. U tim nam veliku pomoć dal tedišnji budovateljni inženjer, kotri Nješka žije, Petro Homa, ktorý robil tedy u Zavodu za urbanizam, Pokrajinskim zavodu za urbanizam. I mi tedy tako 74. roku peršu fazu ribalov na 101 hektaru tu na východe z Kerestura na pravej boku od dráhy podzvihli.
Trebalo še poznejšie napraviť i na ljivim boku, tam bolo dejaki 70 do 70 hektári. I na hevtých pasoviskoch sprem Savinoho sela, kde poznejšie podzihnutá farma, tam bolo zadumka, že bude okolo 350 hektári rybalu. Realizovaná len perša fáza rybolovu, ktorý, keď kombinát prepadnul, vošol do sostavu podprijemstva ABC Food a poznejšie predá. Situacija u poljoprivredi tih rokoh bila češka. Okreme kad sam prišao robiť 71. druhý rok. Tedy poljoprivredni majetki podlostali, boli obtrhovaní so zvyškom robotníkov i dlustvami. Až stredkom 70-ih, po otrimovanju peršej konferencije Sojuzu komunistov, pošvecenej agráru, pomališe počalo zlepšovať ekonomské položenie poljoprivredníkov. Počalo še ukladosť do otáru. Práve tedy i mladý inženjer Katona počal dávať svoje doprinošenje. Ja počal robiť 1970 roku u kombinátu. Von nejaký čas kasnejšie, ponieważ zakončoval fakultet. I poznáme še od dzieciństwa, bo sme rodzení z toho roku, išli sme v jednej do školy, nie do istej klasy, ale takže še dobre poznáme od dzieciństwa, da poviem, Z jednej náhody jedna robotnica, Melankáňa Rady, môžem povedať, hovorila mi, ktorá tam roky už robila, že po prvší raz, odkedy robí, zna napredok 2 týždni, že co bude robiť. Znači, kad ona še už od samého počiatku svojej roboty ukázal, jak dobrý organizátor, co potvrdili pre svoju daljšiu robotu. 74. roku pán Katona vybraný za predsjedatelja robotnej grupy Výverečnej rady opštiny Kula, ktorá mala analyzovať rovnomírnosť rozvitosti naseljených opštín. Obichodzáci valali, dobre še upoznať so obstavinami na terénu. Zaključenja grupy dobre prilapeni, a mladý inženjer zdobul dovirija tedišnjih opštinskih struktura. Preto je vybraný i do robotnej grupy, ktorá mala zrobiť elaborat za združovanie poljoprivredy i industrializáciu opštiny Kula. Tu mi bola veľká škola, zato že tot proces bol polný jednej borby, nacahovania, borby za interesi. Každý štredok, každá firma, každý valal na selje, malo jakiších svoje interesi i namáhalo še, že by to väčšie číslo z tých svojich interesov ubudovalo še do tej zajednickej politiky toho kombináta. Kombinát Stredňa Bačka so šedziskom u Červinky tak i formovaný. Doňho vošla skoro vkupná poljoprivreda i agroindustrija opštiny Kula. 76. roku, keď formovaná rukovodzáca ekipa toho kombináta, mne vybrali za direktora rozvojného sektoru tej zloženej organizácii u kombinátu Červinky i tam som prešiel na robotu i robil som na realizácii praktično toho, co sme richtali. Takže všetko toto, co robené u pririchtovanju vybudovy chladzalni, u osnovi išlo prek mojich rukoch. U tých rokoch industrializácii každé mesto daco dostalo. Kerestor dostal mljekarstvo, plinjarstvo i kladzalnju, ktorá realizovana 78. roku. Kruščić dostal živinarstvo, Kula mljekarstvo i tak dalje. Napravený projekt navodňovania celej Kulskej opštiny na vkupných 20.000 hektárov. Zo toho realizovaná len kolo 1/10 po 90. roky a 400 hektári u Kerestúre. V tých rokoch, perších rokoch, od mne, jak inženjera poljoprivrednej tehniky, slabo eksploatisali, da poviem, i ruski mediji, nikto mi nije hľadal da pišem daco do kalendárov, do našich novinoch. Hoč bolo preboh aktuelne, zato že mechanizácia majetkov individuálnych bola u ceklu, ľudia ostávali bez rukov, bez palicok, bez všetkoho a nebešedovalo še im dostatočno o všetkým tým, že jak treba da še spravujú zo robotu, zo mechanizáciu. Preto so Julinom Zahorianským zo Kocúra pán Katona otrimoval ženské prepodávania o kasnovaní mechanizácii u Kocúre i Kerestúre.
Z tej nahody som napísal jednu knižočku, nejaký okolo 70 roky, po rusky a na latinici. S ohľadom, že sme tedy v 1. maju nemali ani jednu mašinku, co má ruskú tastatúru. V 78. roku pán Katona po jeho slovoch nespodzivano vybraný za opštinského sekretára u Kuli. Mal len 30 roky, ale to tým, co ho vybrali, nezavadzalo. I to mi u jednej dobrej míry unapriamelo život. Na to spôsob som vyšol neposredno z roboty u privredy, hoď ja proboval u veľkej míry da toto svoju političnu i društvenu robotu orientujem na rješovanje tih egzistencijalnih prirodnih pitanja u prvenstvenom. Keď mu vyšiel 4-ročný mandát, vracal sa do Kerestura za direktora kombinátu 1. maj, ale už slідujúceho 83. roku je poslatý do Kumrovcu na 12 mešaci do političnej školy Sojuzu komunistov. Tam slobodný čas vyhasnoval i za čitanie literatúry zo filozofii, ekonomii i histórii robotnického ruchu. Môžem povedať, že som u dobrej míry v tej oblasti posle toho čustoval ako človek, ktorý na svojim terénu, jak by sa povedal, ktorý vláda veľa toho, co za ozbiljnú političnú robotu potrebné. Šadic robil, že hľadal disciplínu u roboty, odvyčateľnosť i že cenil úspešnú robotu. Znači, to bol odvyčateľný na svojej roboty, že i pochváľal ľuďoch. 86. roku pán Katona vybraný za vyvršného sekretára predsedateľstva Pokrajinského komitetu Sojuzu komunistov Vojvodiny bol zadlužený za rozvoj socialističných samoprávnych odnošeniach u agroindustrii i na Valani. Na tej pozícii rozvíjania agroindustrijných kombinátov po celej Vojvodini veľa mu pomohli iskústva zo pozícii direktora u kombinátu u Červinky. Ja še veľa angažovali. Môžem povedať, že som tedy Vojvodinu i vojvođanski kombinati, valali i fabriki za agráru poznal slobodno, môžem povedať, jak svoju kišenku. I u veľkej míry dúfam, že sme principijelno še zakladali za toto, že by agrár naiste postal ključni faktor rozvoja nielen Vojvodiny, ale i celej žemi. Nažalost, mi tedy mali rozumenje najveće za toto našu politiku i toto zakladanje i za čisti rahunki. Jedino od Kilošinješka zvadujem od predstaviteľov Slovenačkého centrálneho komitetu. Novosadský noviny Dnevnik tedy objavili i intervju s ním na celým boku. Tedy bola aktuálna pripovedka o zvekšaniu žemového maximumu. Za co on hovoril, že to nie primárne pitanje i že je veľa ozbiljnejšie problémy u poljoprivredi. Okreme u vjazi so funkcionisanjem sistemom u robnih rezervoh, funkcionisanjem sistemom zaštitnih cenoh, funkcionisanjem kreditiranja, uvažovanja procesa, dlhog procesa reprodukcije u poljoprivredi, prekreditnej politiky i tak dalje. Dakle, všetky toti temi, ktorí boli totalno aktuelni u tedišnjem sistemu i u tedišnjem sistemu obezpečovanja jak funkcionuje agrar, ja u tim intervju bešedoval. Tod intervju mal odhuku u javnosti. Tedy še už nahadovali budúci slučovania i obačovala še nezloha u federaciji. Bol som protiv toho, že by še menjalo ustavne položenje Vojvodine i tak dalje. I normalno vecka tam 88. roku som dostal etiketu autonomáša, dakle človeka, ktorý nežada dobre ani tej državi, ani tej našej republiky i tak dalje. Praktično i ruska zajednica me, môžem povedať, na određeni spôsob položila nabok i praktično nemal som nejakého mjesta u javnosti, hoď som bol u naponu snagi i s silným iskustvom, ktoré
ktoré nemal, môžem slobodno povedať, v tedejší čas ani jeden Rusnek bez ohľadu, že toto neškalo tým, co doma. U državi pošlo všetko do čorta, všetko še počalo rozpadovať, museli še rješovať egzistencijalni problemi. Vyšli sme zo 1. maju, u ktorým tiež tak počali tedejší SPS-ovskí moci míšať kritériumi i neozbiljno še spravovať i tak dalej. Ja nesel jeden čas som še pripatral na toto, ale vecka posle toho sme vyšli tu nás do Skeľo i napravili sme za drugu, z ktorú sme žili. Najväčší čas tej krízy preprovadzeli u roboti toto za drugu. Pán Katona 97. roku vyšao za drugi i počeo robiť u novo otvorenej privatnej firmi Žito Medija u Kuli, gdje robil po penziju. Ešte vše je aktivni u društvenim živoce, zakladaše za toto, že bi mali akcionere prepadnutej keresturske hladzaljni dostali na doplnjenje škodi i najveće mu želanje, že bi se tu našlo dajake rješenje. Malo som u živote stretnul takých ľudí, da tak stoja za svojim stavom, lebo za svojima popatrunkami, jak on naiste došli jedni, co započne robiť toto, sovisno porobí i do kraja. Zdravo mladi, vitajte u novih časov mladosti. Nješka u Novim Sadze u Horodskej hiži otrimana švetočnost, na kotrej minister mladeži i sporta Vanja Udovičić pridal okolo 300 državnih stipendiji najljepšim studentom osnovnih i master studijoh Novosadskog univerziteta. Medzi njima nahodzaše i štvero Rusnaci. Fond za mladi talanti Ministerstva mladeži i sporta predlužuje nahradzovac najljepših studentov. Toho roku stipendiju 30.000 dinari dostali 1200 studenti zakončujúcich rokoch akademskih i master studijoh u našoj žemi. Na švetočnosti pomocnik horodonačelnika za kulturu Vanja Vučenović u meno horodu Novog Sadu privital mladi talanti i nahlašal, že studenti bizovna investicija do kotre država budze ukladac. Moram da kažem da grad Novi Sad aktivno radi na promociji znanja i obrazovanja. Grad Novi Sad ima potpisano nekoliko sporazuma sa univerzitetom u Novom Sadu, gdje se omogućuje profesionalna praksa, odnosno profesionalno usavršavanje studenata univerziteta u Novom Sadu kako bi stekli potrebna znanja za buduće radno angažovanje, odnosno za rad u struci. Skoro jak podzeljal državni stipendiji, minister Vanja Udovičić povinčoval studentom na uspihu i nahlašal, že Fond za mladi talanti toho roku zvekšal číslo studentov, kotri majú pravo na stipendovanje z 1000 na 1200, a tiž i sumu stipendiji z 25 na 30.000 dinari. Znate da Novi Sad, drugi naziv za Novi Sad je Srpska Atina i u staro vreme u Grčkoj najveća snaga, najveća moć je bilo znanje. Ovim pokazujemo da i ovde ulažemo to znanje, ulažemo najveću moć i budućnost naše zemlje i isto tako šaljemo jasnu poruku svim građanima ove zemlje. Danas jesmo u Novom Sadu, ali krenuli smo iz Novog Pazara. Želimo da pokažemo da mladih ima u celoj zemlji, da studenta ima u celoj zemlji, da obraćamo pažnju ravnomerno na sve, da nije centar sveta Beograd i da se ne dešavaju ovakve manifestacije samo u Beogradu. Minister hvaral i že mladi na svoju diplomu nje treba že bi patreli jak na kartu u jednim na prijame, ali jak na sredstvo za ljepšu budućnost. Studiram finansije i bankarstvo i osiguranje na ekonomskim fakultetu. Štvrti sam rok i po terazmi prosek 9,56. Što se tebe znači to stipendija?
Pa znači vedo, pomohne mi u dalším usavršovanju, odnosom dajaki seminari, dajaki seminari, abo dajaki, planiram dajaki jazik upisac. Vedo, znači dobre njeteljo željem penježna potrimovka, ali budem mať prilike za dajaki praksi, može bud znajist robotu tu, gdje po čim bi vam že ipak treba ostati u tej državi i robiti tu probovati primeniti dajaki stvari. Studiram ruski jazik i literaturu na Filozofskom fakultetu i moj prosek 9,62. Tota stipendija mi naiste veljo znači, pretože vidim, že ktoška z državi prepoznal trud všetkých nás studentov, ktorí sme boli uspíšni. I všelijak, že neznačiljem to tu, že dostaneme to ti penježi, znači materijalnu nejakú potrimovku, pretože kto uspíšni na studijoh, on mušal biti uspíšni od počatku svojho školovanja, znači od osnovnej prek štrednje školi i teraz totoljem dajake potvrđenje, že to uspeh vredzel i že ho ktoška prepoznal. Co planuješ dalje? Či planuješ robiť tu, či dakle pôjsť, lebo na usavršovanje, pa še vraci? Za teraz planujem na ješenju pisati master tu na Filozofskom univerzitetu u Novim Sadze, a za dalje ju vidim. Ali všelijak za teraz mi nije plani, že bim pošla za zdržavi, ali že bim bila tu. U našej emisiji predlužujeme informovať mládež o upisu do okremného vyberankového spisku za výbor nového zvolania Nacionalného sovitu Rusnacoh. Zo spolnolitnosťu nielenže postávame odvičateľní za svoje postupky, ale dostávame i možlivosti, na ktoré sme skorej nemali pravo. Tak všetky, ktorí po koniec októbra naplňa 18 roky, hodní hlasať za nových členov Nacionalného sovitu a na jaký spôsob doznať sa u šľidujúcim prílohu. Toho roku vychodzi mandat terašnjomu zvolanju Nacionalnog sovitu. Vyberanki za novi budu rozpisani sredkom ljeta, a buduše otrimovac u oktobru. Jak uslovije, že bi višli imali pravo hlasac, šitski kotri toho roku napoljnja 18 roki muša spoljnic jednovi mohu. Bardzo ważne napomnut šitskim, že do okremnog vybrankového spisku, gdje še vyjašnjuju nacionalni zajednici, nacionalni menšini, muši každe osobnje še pojz vyjašnic do jedinki, ktorá vodzi u opštini, okremni vybrankovo spiski, pretože keď še postava plnolitni, po automatizmu še upisuje do poriadného vybrankového spisku. Ale do toho okremnoho, ktorý slúži za vyberanky za nacionalni soviti, každé muši pojsť osobne še vyjašnic, že žada učestvovať u vyberankoch. Tiž toho roku budeme mať i parlamentárne vyberanky, kotri budu 16. marca. A u školi Petro Kuzmjak u Keresture preverili sme, či školjare upoznati so s parlamentárnima i vyberankami za nacionalni sovit Rusnacoh. Znaš, jaký še toho roku budu otrimovať vyberanky u našej žemi? Parlamentárny. A upuceniš do toho, že i my za náš nacionálny sovjet budeme mať vyberanky? A upucený som, ale troška mi nebaraz interesuje politika. Tak. A povedz mi, že upísal si do okremného vyberankového spisku? Nie. Čul som, že bude tam mať vyješení tam deška v oktobru, tak. Vecka dostaneš povolánku a povedz mi, že pôjdeš upísať do okremného vyberankového spisku? A verovatno, že pôjdem, bo každý građan treba, že by mal práva hlasať, a tak ja chcem mať na svojo. Znaš na jaký spôsob še upisuje do okremného? A ešte vše neznam, pretože ani 18 roky nemám ani nič, ale rozpýtam, či dok bude čas za toto. Danas sam do toho, že budu, ali ešte vše nezname kedy. Znaš, že treba upísať do okremného vybrankového spisku, jak od právo, že byš vyšla na to ty vybranky? Hej, upisana som do toho. Čula som, že budú vyberať za stránku uopšte u celej Srbije, že budú vyberanky, že budú jakšie u Keresture. Dostala si povolanku, máš 18 roky? Mám už 19, ale ešte som nedostala, že točno kedy. Znaš, že i my za náš nacionálny sovet budeme mať vyberanky? Hej. Znaš, že treba upisať do okremného vyberankového spisku? Neznam. Neznam, nebaš som upoznata za s tým. A máš 18 roky? Hej. Dostala si nejakú povolanku? Ešte vše nie. Znaš, môže buď, že my budeme mať za náš nacionálny sovet? Hej, to znam. Znaš, ak še treba upísať do okremného vybrankového spisku? Nie, nikdy nás neupoznávali, zase neznam ešte vše nič o tým. Upisat će do okremnoho vybrankového spisku ešte mace času i možete toto zrobiť z najpoznejšie 15 dní skorej otrimovanja vyberankoh.
Z tej nahody žadam povolať všetkých, ktorí u medzičaše naplnili 18 roky, znači od 2010 roku, keď boli ostatní vyberanky, ponješka i to co po oktober mešac naplnja 18 roky, že bi osobnje pošli i vyjašnjeliše jak Rusnaci i upisali do okremného vyberankového spisku. Bar zvažne pre mladih, že bi še uključili do vyberankoh, že bi prevžali sudbu do svojich rukoh, pretože jem na njih še stoji, že keľo Rusnaci budu tirvať ešte na tých prostoroch. Na nas starší še už ne stoji. Mi možemo im pripomognúť, ale še stoji na mladih, že bi prevžali sudbu do svojich rukoh i že bi Rusnaci na tých prostoroch ešte dlho tirvali. Hvarja ľudze, že bar zvažne prepoznať chvíľku, keď potrebne dajaki stvari prepuščiť s mladim novim osobom. Toto počustvoval i jedini i perši predsjedatelj nevladove organizaciji Pakt Drute Norm Vladimir Čizmar. A koliko je 35 puta 5? Iako ne znaš koliko je 38 puta 6 niti 35 puta 5. Na čolje nevladove organizaciji Pakt Drute Norm polni 6 roki, odnosno 3 mandati, bul Vladimir Čizmar. Za tot čas paktaše zrobeli veljo za kerestursku mladež. Organizovani veli aktivnosti, jak to koncerti, ušorenja valala, doček novoho roku i veli drugi. A 3 najvekši projekti to volonterski kamp, dnjovka i muzični festival, kotri každi rok postavavše popularnejši pri mladeži Vodova Fest. Už dlhší čas predsjedatelj pakta rozdumoval všetky obovjazky, kotri mu rokami prinošeli zadovoljstvo, prepuščiť dajakej mladšej ekipy, ta tak 16. februara toho roku i urjadovo dal zadzekovanje na toto mesto. Na godišnjem nivou! Думам, že i bar dobra osobina jednog človeka ki zna kedi še treba pocahnuti. Ja to jednostavno bačil, to jednostavno думам, že celo povelje, bo už jak da to povem jednostavno думам, že prišao tot čas kad bi še jak šola, ja bu mušao pocahnuti i da to preberaju drugi mladši. Причина задзековanja, jak Vlatko hvari, to vše vekše obovjazki na privatnim planu. Preto za všetkých zainteresovanih, kotri maju kreativnosti, ambiciji i šljebodnoho času, konkurs za novoho predsjedatelja pakta otvoreni po 5. marec. Od buducoho predsjedatelja Vlatko vymahaljem jedno. Jedino co bym faral, lebo ajde može buc sovitoval toho mojego zamjenika, že ajde, keď teraz bešedujem, jak som dal stavku i šitsko, to je podzekovanje, šitski, že teraz, a jak že to dah to drugi. Ja ne počal isto s takim visokim urovnjom vodovje, znači ja počal keď še zvracime z 28. roku, keď vidim, že še ljudi doadu, že jaké to bilo i že to s rokami roslo. Teraz to novi, to totalno obazrivo počne nove. Najhoć zakuzi bude jak šola na nižším urovnju, ali lepše da bude, jak da je uopšte ne bude. Bo raz keď će pretardnje lanec češko, jak da povem nastaviti. Tiž buduci predsjedatelj muši ljubi z volontersku robotu, za kotru penježne zadovoljstvo vi ostava, a i popri tim roboti jest nadost. Predsjedatelj i podpredsjedatelj u stvari na dajaki sposob obovijazni za god poist. Znači, kada jaka shacka ti jak da pomošeš poist. Džaba ti navolaš da ko na telefoni, čuješ, nješka nje možem, či ti nje možeš zameniti, a nje možem. Znači, predsjedatelj muši, bo je jednostavno to potpisnik i on vodi rahunka i o financiju i o šitskim. Ti kad nje pojdeš da su straciš. Nje nadoknadiše tebe to tvoj čas, ali to mušiš ljubiti. Jak to sam to moj bul hobi. Hobi nigda ne bul placeni. Nažalj teraz už dakle zevoluira, ta jezdi i to ti hobi, co še bar zbogato placa, ali ja to stvarno robil z ljubovi, takže ti već jakošik, a nje očekuješ to da ci še vraci, bo ti na dejaki sposob vi placeni, kad či dobre da co završal. Ja peršu moju vodovu, kad završal, kad kljapkali šitski na bazenu, ja bol bi placeni, a živele vecej, jak co bula moja placa. Dość ciężko šitsko toto preživujem, dost emotivno, zato že som vjazani, to jedno jak da po moje druge meno, takže nije baš sve jedno, ali
njegov život se tak i u Šickim jednostavno da će mu priti za kraj i to je to. Prešlого roku u februaru ekipa emisiji Časi mladosci prisustvovala na peršej schadzki, kotra bola zvolana predohvarki kolo festivala Vodova Fest. A toho roku še ľudze, kotri u najúzšej organizaciji Vodovej praktično rozihodza. Bo vjedno s predsidateljom zadzekovanja na svojoj funkciji dali i predsidateljka i podpredsidatelj upravnog odboru pakta Anja Rac i Slavko Pap. Šlidze logične pitanje. Či projekti kotriše u Keresture každi rok uspišno realizovali pod znakom pitanja. I okremne spravovanje, oblikanje, tancovanje. Laniše znoja, laviše ševecej, dugi roja. Jedan sam znova posle teri roko, ja zažem še vracam na staru drahu. Lje mi jeden pogled na cebulo potrebne, za jeden prehod, zveri prešlosti. Lje mi jeden pogled i duboko skriti čustva, višli na površnost i znova ožili. Zaci na sliku šickom više vraca, každa pika jezme, tuli vjedno, šerco pošvičuje, lanjiše znoja, laviše ševece i dugi roja. Ne znam čom znova posle teri rogo, zađem še vracam na staru drahu. Lje mi jeden pogled na cebulo potrebne, za jeden prehod, bez zveri prešlosti. Lje mi jeden pogled i duboko skriti čustva, višli na površnost i znova ožili. Premenki u rukovodstve multimedijalnog časopisu MAK vi volali i premenku joho web dizajnera. Okim slovo u vizice u šlidujucej pripovetki. Novi web dizajner časopisu MAK Zlatko Emejdizo z Kerestura, absolvent grafičnog inženjerstva i dizajna na Fakultetu tehničnih naukoh. Z dizajnom še za njima už 7 roki, ta tak i prišlo do našlidzovanja Igora Orsaga, buvšoho dizajnera novinoh. To робив дакеді Ігор Орсаг. Я з ним сотрудзував už vecej raz i poznám še oddavna, tak on me i uvedol do celého toho švetu dizajna. Međutim, tu še menjala redakcija, menjali še ľudia, ktorí robia u Maku, prišli mladi, taj on, že by to preniesol na dakoho, kontaktiral mne, ja to prilapil takú robotu, bo je interesantná. Našli sme še, poradzeli sme še, je to od nového roku mi prepušťal dizajn i prelom Maku. A jaki ci on soviti dal? On jaki mi soviti dal? Evo cita še bav. Znači, šitsko rukici, odvjazani robco ser.
Zlatko dostal teksti i ilustraciji, a toto jak vypatrajú боки февруарского числа časopisu Його заслуга. Moja перша робота було toto число тут це відзіце, з тим, що додаток іще ще робив Ігор, книжку на Гачову, а я робив їм сам магазин. A teraz toto číslo, co richtáme aprílské, tu budem robiť i dodatok, vychodí CD, sani pol druhý i normálny magazín. Všetko mi je prepuštené i páči mi, že magazín dosť taký alternatívny za mladých, takže môžem baviť tu, jak chcem. Bitná ideja, a ideju dobijam tak, že takú spočítam, co ľudia píšu, o čím še robia. Tu bolo téma nasilstvo, za to sme vybrali červenú farbu krvi. I na osnovu toho vec dobijam nejaké ideji, jak to všetko prelamať i jak to zložiť. Nové číslo Maka vyšlo pred daskeljima dňami, a Zlatko dostal len pozitívne kritiky. Na pitanje či planuje daco premeniť u kreirovanju toho magazinu, odvitoval. Toho roku nebudeme veľa menjať, ešte šetrimame iz toho paperu, dvofarbová štampa, znači co što dotyka toho nemenjame, a nejaké ideje za na rok už postoja, s tým, že by ich neodkrývať ešte, dúfam, že včas. Zažljem nam še udalo nahvaric ho, že bi odhadnul holjem častočku. Povedzme, ja by menjať paper, na ktorým še bude štampať, a mám nejakú ideju, povedzme, na previdným, lebo na nejakých ufarboch, ešte uvidíme, co točno bude. Uglavnom, že musí stil skladať zo stému toho čísla. Obov'язки na fakultetu i svoju novu robotu Zlatko dobro uskladzel, ta už privodzi ku koncu i kreirovanije aprilskog čísla, zo skotrim vidze disk Špivankog Sani pol drugi, a za jeho obkladku tiž zadluženi Zlatko. U prešloj emisiji ostali sme vam dlužni prilog o jednej interesantnej knjiški. U ediciji Makofa u decembru vidrukovana njevidljiva knjiška Perša takej fajti u Srbiji. Jej autorka umetnica Natalija Ribović podarovala ju slunku. U sljedujucim prilogu uvidzime preco i jak to ta knjiška realizovana. U knjiški Puščic šicko zos čarivnu paličku po pridaskelih risunkoh nahodzaše i Natalijovo stihi na troh jazikoh, ruskim, srpskim i njemeckim. Nastala tak, že sme chceli napraviť nevidljivú knižku. Taká bola ideja so s dizajnerom. I tu ideju sme bi pripovedali Nataliji Ribović. I ona što oduševila. Svakako, interesantno je bilo i dosta... Všelijak, bolo to interesantné i veľké profesijné vyvolanie, pretože sme še poteraz nesretali zo takú fajtu farby i drukovanja. Zo autorku sme bardzo dobro sotrudzovali. Ona še prek svojich viazok u inožemstve ostarala dosta svarbu i recepturu za vyrobok takej knjižky. Na osnovi toho sme ju vec i realizovali. Nazdávam še uspješno. Da smo na osnovu toga uspeli da realizujemo tu knjigu, nadam se uspješno. Draha, po котrej mi спочатку рушали već jak pred 2, може бути, і пол роки, нас ще возила дзешка у другим напряме. Перше флуоресцентну сцели, co були вихасновані на jednim od dodatkoh, na jednej rosljednici, kotra še šviciljem po noci. Vidjeli smo, že to može biti nje najljepše rješenje. Smo probovali še da jednu pod kriptonom še vidzi farbu i to smo vidjeli, že bude češko, zato že već každi bude muši to neon kupovac i jednostavno višvicovac tot tekst. I međutim Natalija Ribović už stala u tej ideji prenašla, už skoro i napisala calu knjišku i ona prenašla to u fotohromatsku farbu, kotra še vidzi ljem na mocnim slunku, odnosno ljem na slunkove i zarije. Međutim, kad smo vidjeli že jaka to cena to celog procesu, že jedna knjiška košta odrukovana ponad 50 evra, odustali smo.
Međutim, jedna Natalijova mocna sila u tim všetkým, že by vygurala dalje tu pripovedku, bola bardzo važna, zato že ona počala po Švece, po Austriji, Švajcarskej i Njemecke hľadať kontakty, že by nam pomogli. I na iste ona dostala farbu jak sponzorstvo. I nastala jedna na iste fantastična knjižka. Štampa je vrlo specifična zato što radite sa bojom koja je praktično... Drukovanje je bar specifične, pretože robíte zo nevidljivú farbu, ktorá sa zjavljuje až nad određenim indeksom UV zariovanja. Znači, keď pohmarený deň, nemôžete vidieť to, co ste vydrukovali. Museli sme kasnovať mašiny, ktorí nám ukazovali, co sa slučuje, a to UV aparát, ktorý nám u tým slučaju kasnoval, že by sme preverili, či je všetko dobre vydrukované. Interesantne bolo i toto, že sme počas slunečných dňoch vynošeli vonka každý 50 prikladník i preverjevali. Jak som varal, bola to cena také roboty, ktorú sme perši rozrobili. Šedzaci za stolom, penkalo u rukoh, slučovanje u prehodze pitaše. Mudri paper u vilim predomnu, tintove rozmasuje. Probovanje obačljivonje stava, slunko i amral. Prvenstveno, že to prekrasna poezija, že je na 3 jezikoh, že je na jednim, moglo bi po švetovim jeziku, na njemeckim, na srpskim, odnosno srpsko-hrvatskim i po ruski. Znači, ruska kultura položena do ramikov, jakiših švetovej, co mak cali čas i robel. Mi nie boreli sme še za obstojanje, ali sme še spravovali, že mi rovnopravno všetkima učestvujeme u švetovej kulturi. I dúfam, že to ta knjižka pravi potvrdzenje toho všetkoho, plus išće da skeljo Natalijovo prekrasni maljunki, kotri ona risunki, odnosno kotri ona dodala do te knjižke. Všet se stretnjem tam dzeši. Ti vitjaz bez konja, šetajuci mrinjik, kotri bili ljisto zožem izbera. Nie znala bym veci co o tim povest. Okrem, že to tak. Oči nam še stretli, ožili da mi sni, ruki skrili roki, znova vjedno mi. Hvaljenje može zavući pod maje, Jadninovski naš mali raj, Jadninovski naš mali raj. Nie zochawim se, nigda więcej nie zochawiajmy.
gumo čujem mili glas, ja gumo čujem mili glas. Oči naše stretli, ožili da misli, ruki skrili roki, znova vjedno mi. Variženje može, zabuznem tod maj, jarnji noc i naš mali raj. Jarnji noc i naš mali raj. Ljubim te, žadam te, nigda već nie zostawim te, nigda već nie zostawiaj me. Pamjatki za sputovanjoh ostavaju vični. Ďurďovčanje prešloho roku mali jednu takvu nahodu ta preprovadzeli 3 dni u Slovacki. Hoće to slučajlo koncom prešloho roku, oni Šešickoho barz dobre zdohaduju. Tamburínový orchester Kultúrno-osvetového centra Tarasa Ševčenka z Ďurďova, Srbsko, Vojvodina. Na povolanku, kotru na veci zavodi prijatelje zo Slovacke i posilali kulturno-umetnickomu društvu Taras Ševčenko zo Ďurďova, koncom prešloho roku Ďurďovčanješe i odvolali. Ta tak da skeljočleni naščiveli festival Makovicku strunu. 7-členi tamburovoho orkestru i špivač Marko Radišić nastupeli drugi dzenj u Prešove u revijalni časci festivala. Zato tu nahodu pririhtali špivanki zo svojoho dobre poznatoho repertoara, a tiž i da skeljo calkom novi. Bili su gosti iz Ukrajine i bio jedan simpatičan dečkić koji je... Na festivalu boli hosti z Ukrajini i Slovacki. Jeden legin z Ukrajini nam ostanju u pametanju, bo popri nas i on dostal veliki aplauz. Perši raz sme take da su dožili i bar sme zadovoljni. Publika bar dobro je reagovala na naš nastup, až i da skelju špivanki špivala vjedno z nami, napríklad špivanku Čija to zahradka, kotru sme potim vyvedli i na bis. Do ideji prišlo takže pošli nas starših, pretože mi už da su 5-6 roki hrajeme u kudu i tak da sme u vežbani dost dobre znamo da nas proslavi z Markom Radišićom, že bi sme ho provedzali. U Slovacki na festivalu toho roku bulo veljo mladih ta i druženja posle nastupov buli tak poves obovjazni. Čula sam, že orkester bol tot, ktorý iniciroval, že bi še druželo posle nastupov, tako? Ne znam da že bi to čuli. Pravda či nja? Pravda. Jak ste ľudzo pozdignuli na nohy? Mi hrali u hiži malo tak. Imali sme sorobic, malo sme šikartali i to smo ga čuli, tamo u hodniku da nas izvali da im pođeme dati so hrac. Da smo i pošli i tako smo še počali družiti, malo oni go nam prihodzali. Konstantin, jak bi patrali za te druženja posle na par toho dnja? Druženja? Ne znam, ja nije tede učestvovao u tih druženjah, ali zgodjadom že še čuli za trecova, čtvrtova sprati dolu na perši, verim, že im bilo firobar. Odzerušim šaci, kaž mi pajtaše hudaci, ta pri dobre paljenočki noć će časom straci. Ej, njeko hlapco menjaco, vičaj veseli, obite dišovni dzivki z njima buznje sceli. Ej, njeko hlapco menjaco, vičaj veseli, obite dišovni dzivki z njima buznje sceli. Zagledam, že to tam Makovicka struna, u njih jak u nas Ružava zahradka, tak sme še ponjesli da vypatrame ozbiljno i da dobre odhrajeme. Zagledam, že tam isto hraju ti profesionalci, ktorí robia už slovački za njih. Tak sme še tak jakoši
Postavljali, že by sme i mi co profesionalnejšie vypadli i vyhrali to. Члени културно-уметницького друštva Taras Ševčenko скоро уж гостували у Prešove, але Bardejov перший раз naštiveli. Bardejov je baš lep, imali smo prilike u Prešovu da budemo. Bardejov prekrasni varoš. U Prešove sme buli pred daskiljima rokami s horom Rozanov, da sme už znali jak vi patra, a u Bardejove sme buli perši raz. Pačaše mi jih stari budinki, plošća. To bilo pred Novim rokom, šitsko bilo okvicene, a ži sala u kotrej sme nastupali. Pa s obzirom da nam nije prvi put, jel da idemo, mislio sam da nemamo više šta da vidim. Понеже нам то не перший раз, думав сам, že веце нема co vidjeti. Kad sme stihli do Bardejova, barše mi počelo žije mirni horod. Prešao mi barže izdabe na horod jak Bardejov. Jagana Varela, glavna plošća prekrasna, budinki. Domašnji nas bar skrašně prijali i bar sme bili zadovoljni za zmescenjem. Nazdavame še že raz i mi jih tak dočekane. Imamo jednu anegdotu da kada smo hteli da imamo probu i da... Máme jednu anegdotu. Kad sme mali probu pred nastupom, domašnji nje mogli prepoznati da jedni naši instrumenti. To boli prim i bas prim, za kotri oni domali že to mandolina. Na iste sme še bar skrašnje šaljeli. Češko, Češko, Porahovac, Paljenkanje voda, zlož se hlapci voze šatku bojednog škoda. Zlož se hlapci voze šatku bojednog škoda. Prišli sme po sam konec februarskih časov mladosti. Keďže nam chcete daco poručiť zljebo povolac našu ekipu, že bi zaznačila da jaku podiju, možete nam pisati na mail adresu casi.mladosci@gmail.com. Po nove sretnuce, zdravo! Znak, tu čuvam ošmih za tebe i skrivam se, tajnice nocnje odveze. Pred tome ovam i čarni dumki otplaš mi, že slunko ljubovi u tvojih očor žije ukaž mi. Pred tome ovam vezi peršami to me skrivi, tak nežno i gordo za švikom i šetaj. Mojaši. Pred tome ovam i čarni dumki otplaš mi, že slunko ljubovi u tvojih očor žije ukaž mi. Pred tome ovam vezi peršami to me skrivi, tak nežno i gordo za švikom i šetaj. Mojaši. Najviše ljubit se tak, že dotkneš njebo i hvizdi i boljice, prinošim šmihci i slizi. Na dlanjima znak, tu skrivam pravdu o sebe, slunko som i švici mocno em tebe. Pred tome ovam i čarni dumki otplaš mi, že slunko ljubovi u tvojih očor žije ukaž mi. Pred tome ovam vezi peršami to me skrivi, tak nježno i gordo za švikom i šetaj. Je
Poštovani patrače, stihli sme po koniec emisiji. Reprizu možete patriť už dneška v noci kolo 2 hodin i na jutro po poladnju na 15 hodin i 10 minuti. U meno ekipi koja pririhtala i realizovala dneškajšu emisiju, zekujem vam na uvahi i žadam prijemni večer. Dobro noć.